Kulai Paibangi Matonda political party like Trise, no Matonda political party like the same Mete Kataneva. Ko, Mete Mete Bangan Ko, uneasy the Kulai Matonda political motive lega, separate mission with ST demanda, no Matonda Yasalakwa, came late Vasida. Party comes out rising day in Mituda, Sagi, Indiana, with the loyal Langaxing and Namsalaga. Mete Purusi Mutana when I have the Haram Bay Aduga, Aquina, Linkativa political party to go ticket P. Chitira, Metegi, Lalovam to Labrava, Lateva. She can be over. Ado Kuki, the Dicamind together. Nasagi political agenda, ama separate administration to Pagnava. Even NPF Tazu, Nagagi ideologies in Agnava. Ko, Handi Naga Fruki ideologies in Frukai and Navahita and Eco. Aduma the same party, MPPs in Aziboda, Manipur political party, and tribal is now recognized. For example, Manipur is a giver really say indigenous people lower Makita Maxin give a healing Adani, Adu Mete Panganga, Kabu Jinaga Natana, Atopa Frumna Manipur Laga, Mata Tangulia Vile, Atopa Frumna Laga, Liangwai Chote, Imol, Ha, Cookie Frukarako, Puna, indigenous people, Manipur can never releasing the Mete Antana, Mete Panga, Beli de Tava, tribal Karaka, Katana Chapadona, Matam Taweva. Sigi Pochi, Kaimamgi lay no high ganda, Kulai Pipers in China, my Magi, political ideology lay to never. For example, Ozi Dipuna, Honorable TD Hilia Committee, Jameno Viva, Man Honorable Mr. HT, ATC election to one Hilia Committee power, Sakatani, powers at the Aduna, powers and Bureau and a Manjiti Reva. Adubu, Aquina Pazana. Kupna naina bata gadi Hilia committee ki 371 C ki power se hojiksu lam gi matang nadi land and resource department ga hana revenue oramba land and resource department jiga asigi potsi ani si yetna se to ki muti chaung le ba hai potsi assembly da khana silawa di half of the tribal MLA silawa ko aduga nuai do amna kai noa ganda hojik le ba lengak sida kuki gi Paite Zo Margi, MLA has a cookies or high comes. Makogi MLA in Chibu, Manipur, Assembly Paman of Honavada, Mate Emadi, Mete Pangan, not Todang Low Dose. Assembly the Poragan number of Paman of Honavada, any condition that one day was you Paman of Honor Todang Low Dose. Virtually attend on City, Sigi, Imagination of Hoi Marata, Manipuri, Iran Sang Havi, Kolai, Lokotpa, Aduna Loya or Haza Nego. See, Loya or Havagi, Atobo Kudam never, even Akoigi, Losi, Manga Tada Leva, 2000 Kanogi census, 27 census, Toto is a Sisu Asamda, Matamula, Alfagi Kariga, Iran Lady, Yatui, Jammu Kashmir, Yatui, Akoisi, Hosi, even Emilia Moda, Assembly Manunda, Pamaga, Yaumum, the visitor, Karido census Toto, SIR, Tauraga, Mikok Tine, Miko, Jumko Tiba or the census over Aduga. SIR ga census ka mari kem leina de NRC ka so mari kem leina de only West Bengal da hojiki ngasai kare ne ko only West Bengal da SIR se kano ki type ta BJP ga Trinamool ga mungna badegi ko ngasai ki NRC ki type ta citizenship thikalak bai khanari ne ba West Bengal da ko aduna SIR tawni ko ni haibe harau ni kem leite ba akoi hojiki lakto ba kwai chaw challenge se khulai bai ba asu kem leiri ba mi kidnap tawga Miga honor never negotiate Tobangamba. Adugi barrier to Lengaki Weva, Logi agency sing, police sing, army sing, Kulai Piper agent cannot take Hoki can sing, okay, agencies, intelligence agencies sing, Makwina Nakpam, the condition to the Kulai Piper, Asugam labor, no my Piper, Lokotpa Loidriva, Iran Asuk labor, Zagasida. Census se combine to the SIR se combine to do no I say see a assembly in answer to them never. Shumba situation the Iran Loyenge, I targadi assembly am legitimate over among the Miam Taga among the leader among a react of Changeva. See class Nateva, a Hoyi, Sumina, Haniko, meeting of a Pamaga, web webinars of Nateva. Assembly is a webinar Nateva. At least one day or other, Aruba Metamam Canadini. Langi Nemsa, Akoy Nemsa keep gain honorable sina RDNPR, Mount Pireko. Akoy was a young kind of sorry, Akoyna German ropes in Heavenatra. Aluga RDNPR, the Impal Manunga, the Akoy can win a Uwana, Akoyna, Job Car Tabusu, one. RDNPR, the thing that the Lambi Shemim, Matiko, Kun to Kun connect our name. Aduna
hayeng RDN PR bak na pai ba matam ja si loi rak pada chingi karai da kari lambi develop to mi chosan purom de gi akhoi na government gi aya ba yaw na to gi bajing no kai samjalami kai toram ya de hayeng ko na khang kani adu akhoi na government of India na akhoi Manipur sida community yana na ba khona ba da singi ba oram di ai but akhoi na somna kan da community yana na ba legi ba maitai na lujing ba naga gi ma ga kuki gi ma ga na deputy chief minister oi biri belengak se ai di masi lengak se ta di sawak budi ai ko adu some kind of trap amada khoi thure aduna trap ta thuna ni hoji litan gi thokdok loi ba gam di je chocham po gi wathok loi ba gam de deputy CMP ba ta ga su virtually adum yaw lei mamang na su yum mai tha ni khoni na LM khokte gi yum thuai ni khoni na rally cha salam ba ni group amana hoji kukin bina hoji local level role je sizu kitang theng ma le kitang nan na kukin bina organization masam sa sing do wanga no noi legitimate oi de ga se ko tu ITLF kai do khoi han de ona hai na lan manung da tholok po organization na kuki in people dominate to hon bi no na khoi han de ona hai dro khoi na akhoi UCM secretary na khoi myam hai re na kuki in bi ga historically akhoi Johnson ne Elangom Johnson na president oi matam da Manipur kai bi aro na chatli ni kuki in bi yaw ni amesco na 1990 swaida 1890 da miko foreigner masing thidok paisida sign dorom mi do meitei oram da so ko matam du da tn hokip se ma amsco ki general secretary pham pui ba ko return document di leite adu bu pui ba aduna ngasi thoi ba kano se lan gi mong se thaina khoina matam du da 2001 jun to ko matam da ILP demand to matam da uram se foreigner ha ga khoina uram se non manipuri mayang ne ba Housing Akoina Uriba 2025 the foreigner Haitari illegal immigrant from Myanmar never. Anigi Chai Taragi concepts a Keneo, Duna, Lanzelation of one of the Nomai Paibugi Matunda, Moral Londo political parties, Masila Irigate community ideology da Adum Legani, Papa Punba Torkani, Aduni Aduga, Ayan Tanzanese, Manipur Legasi, Tanganamapan Kalani, Nangi, Nupimzama, Ozanupima, Namzal Laga card, Pugiva, video, Adugumdo. Sengdokani SP dagi DSP kanama dagi DG dagi IGP LO dagi sengdokani sugumba situation je lehening de IGP LO singdo toina press meet torga prajada sugumba kuki gi kari abha gre khot kre adu tore hai ga di update tawani nge ko miyam da logi oi basi step lori si tori hana LO singduna loin order pai bi riba IG miyam duna punna phamina ga update tawani bagi pamjabadu lei lengak se mating thokna center lengak ta akoi Kuki deputy Shema Naga ama Payalaga Maitena Little Gadi, Akoim Ahumze Kaneroe, Yasanova Purpayagani have a mamido. Hosu lady of film Masida go Minasu Kogi, Taboxing local Pogaluna Kogi, New Kunmato Faro Badu Kogi, attend with the Armida, Kogi March 11, attend with the Armida Kusina Kibi, Tom Lake Masi Kogi, Tongan Ba. Magi Gadagi appeal to Paduas, assembly the Fauba, Kogi, CM Mona, appeal to Napudi Sigumba, Kogi, Kusina Kibra, me is my Farakanda, Kusina to Milition, we move. Come on in, baby. Masi Am the Rego. Akoy Husik Pali Velingaki Masida Government of Indiana Deputy CM Ani Pirakosa, community and Toroquai Tareko. Yes. Sidagi any Pambom Tinakune and Lowe. Government is Nagano, is no Pangano, is no Kugino, you know, Magatanga losing them. Any home lady, Chokri, they don't go to what I would have known. I walk and those you know when he seems it. But as I'm going to own seems ago. Sensaski Saramani, Ankanawe Saramani, Changna, the way Saramani, Lambicapia, the way Saramani, Waiboa, Kananabu, Gomingi was a Kananabu. Kulai pai ba kana mu si toino ba kulai pai bagi khana bagi no mai kapna bagi khana bagi lamgi khana bagi yumai thana bagi la nama tongna ma dagi government je mu hale halei ba lengak si phurup ahum gi lenga oin hale wari bo ko mai dei ba no ko ningon ma chan na ko mar ta le ore lo se ba phurup ahum oin hale phurup ahum oin hala ni na adum usina da ba je ma san tam ne ba da phurup ahum oin hala ko dei di kai thwe lengak se leba Manipur leba gi kai thwe Prumoy Homoin Halam Nina, Firan Hungi Leva Were, Firan Hungi Leva Were, but the Gidi Caritore,
popi yan macet pada bauda kang popi police na noi district lanjal laga sida sanga lan ya rai bagi edi logi poche ke am thina handa gage se ko leidra bamdi ke no ga na lai be lengak si political negotiation amadi la ko lengak ne na logje de hai tare political negotiation ne di ngasai ke ani ko akhoi ni si pa ga damni noi na du pa ga damni tauna ba na taba ngasai lengak si bu sem da ba da ba tau da ba da ba gi ngasai noi hung khana no se nang yu pi ge nang si lo ro adu nang na lu ching go ga na pi ra ko man ba gi khudam ma yaw ri ba adu gi yaw bu du na makha da lei ba praja khoi na maroi na lengak si bu sem da move to gi ba khulai pa ba sing hai tare ko adu na di lengak ki leader sing ji bu sungu si tre lo bu sungu si tre na ai de mai lo je adu gi khudam ne ngasi litan thodok hek lengak se ba ga litan thodok ta ngasai gi culprit yungoba ani do phada bida CSO sing negotiate tawon giba political negotiation jatha giba si adu gi haurabani adu makha tab da hojik so dum CSO sing da oina appeal tawba CSO ga army ga wari sanaba ko adu ga government gi legitimate power do authority do sin abda sarkar sing amde aina adu mai logje hai tare adu amom ne yeng matam da hoi four season of si patti hai si ai to do four season of da ya do matang lai four season da ya do matang la ko si kain to ge da mi ani mi phare ba mi du bu keno pi dana sai gi lo gi oi ba charak pi da bi da sai gi mi du nan thok re pharu ba mi nan thok re mi tai pharu ju na he na chau tok ba communal irang ma thok tana bona ba da thindoro na hai ga na ta ga thindok ri ga na hai ga thindorok ba si gi pochi leinari bini na sai gi sumaina sigum action je continue to pa je si ching na to di la na ngara ngan school lamagi mamang da oza nu pi mo bu nu pi o mari jan na ma pha pu gi ne kar manung da video ma viral oi le ba ade loin order gi phibam je kai oi ge je akoina khangja ga dam dro ja mi ani um do ji bo pha ba tha do ro ba adu so dum ya na ga thindor ye ga na dum hayak to ja la ai je ko adu ma situation da lebak lengak chalai ba ji di yamna mong ta da ba or ka ni hayeng mamang da koi lan manung da tongan ba akoi gi kai ni ko khulai pa ba miyam ji da miyam na mateng pangam ba gi akoi da mo onjal laga demand na chasal lakpa karwa to bu ya rak ta ba adu matam da miyam do yam saw gi bani lengak ki ba thodang je mapung manin phana lobungam da ba matang lak pa ga di miyam je lengak ki against le ka ni adu matam da luk pa dengal ka ni ok to bi gi chanabi hengal ka ni sena lambi war ka ni akan na ba miyoi khara khangna paisa pai ga leo gani ai je lengak sing khangja ga dam ne aina loisala ko da han round sida haijening ba mana kai no ai ganda akoi gi pali lengak si gi position je akoi hojik lei ba condition ji da lebak si irang phare na utpa ya ba tanja ama mu ka handa ki assembly da phang mane akoi gi pali lengak sina assembly gi manung sida mioi humbu phamba 59 hai tare hojik ti ko 59 phamba assembly sida mioi mapan si virtually speaker na virtually yaw ga ji mayam yarabra hai kanda MLA amtana yade irang ji loisan bagi adu eta di kano da yaw di virtually yaw ta di lebak se irang hojik su leire na utlagani aduna noma khatang ore su deputy CM do ore su ama ore su noma khatang di ahan ma ko bunu bi chu su na ta su second day ore su assembly ji da in person present ONBU hai ba koi MLA amtana hai di si ga ngai ti ai dai ko mam di kai no ga na akoi thamoi da phauze ba si gi pochina virtually deputy CM ama virtually minister ama run do ni portfolio pa ba adagi committee me ama sem ni select committee adu committee adagi estimate committee ko Manipur appropriation bill pass to ni sida sigi condition sida lebak chalai ba matam da ngasai gi ngasi ang so dum yeng biu ne khoi gi question hour matam da honorable CM na kuma ko minister na kuma ko dam da online dagi akoi somda lekhula nganga sona kan de pham khuma dam ne dum kai no di asomda online ne madi protocol ngak pe am ni da e sine ko aduna maram wa kanda lengak si honorable chief minister ma thanda khaktana miyam je yasan na bagi wakalon leiba man ba atopa MLA sing dina tawjenu ka sukai di da virtually yausna yare na mayam jang teben dil leba ama katang di argue to mo ham ni da lebak sida irang je phare na utpada khudam ama oina ba nongma katang oisu
yaholamo na haibagi adugi sakti do akoi lei paliba lengak sida leite hojikse leitabana maram oirkanda furup ohumgi lengak oirabanina hojikse maite amaga akoi gi kabui amaga natra naga amaga aswaida maram ama hetagi phuna anje bako maite nagagi wari dum tholakani hoje tangkhul maite gi wari thola roi akoi angang oirkanda football sanabada kuning na thijalakoda mai kai naton sai hoje box chiban se dag lai ne nung na su dana dana ko sai dag lai adu si gi dag si ai marup tu thena ga na akoi ni hojing no ewa hojing condition du de mi do paraga purga kinne to ga amuk thin doram ni na kinne to oiruba mi sing do moina su mi sing do masak khang mani si khunjina ni akoi da to rei do lem tharoi dam ne wa khan da halani khuchok na ga losan na bai wari si lai roi ba masi kai de lai no hai kan da manipur da politically community ming da khulai pai ba masing yam yamak pose masina community based oiba political career da ambition da yengakpa india government na madugi opportunity do khanga ka da kuki gi nagagi meitai gi na power distribute tor pose sina maram oir kan da ngasi siguma tok tok se mitta uba phangi ne na an mana sumai tam sai yam noi sei masi kanagumba khurkang pangba khara na tamna silakpa oilakpa film am su oirakpa yai haibadoni koi makata du laksani si koi han round si ko oja santa da laksage koi hujik manipur da tholiba crisis amagi mathang da ama kanglup ani gi marak tawram koi gi kuki am su maite gi marak tani hana leram dai hujik mu kuki ga naga gi marak su dum chauthorak pa irang si film sim lai ngai serak dai koi gi manipur da gi koi gi khulai lakhi basing koi fagalakpada koi gi yamaktre lising mukta ngai sil aya duga lakhi du nataba he nuklai su phawa yawi kholai mana singba tongan ba koi home minister phunu ko from da su lei maduwa hujik government lokhalai ba khongthang sing sida genga ga koi solution chi kamai to kan da purak pa yabagi lei kamai session kamai to sumai dong ne khulai lei bidi lona legira phong ne legira dum pai ai tare ko angle ani mak de yeng je ba ko lona leiba khulai duna abattaba senior agadi ngasi community conflict wala ijini yes lona leiba khulai duna afabada senior agadi madu community dugi leidana ko satan makot pa jungle da kai tawba lamen tuyen ba ngakpa aduguma senior agadi community chakotoi ni phong na pai ba khulai duna thabak senior taba kanda lona pai ba khulai dugi taka lakpai wane ba yes am cheng na da ko phong na pai ba khulai du mahom jan sina lamadi lona khulai pai ru gi mathau ka su le ramoi aduga foreign lagi lak ko khulai mayam du su lona tumina dum le ram gani adu su hogal moy ba phong na pai ba khulai bu lona tham khulai bu ngasi ba da ngasai gi khulai urul bulu to gi wasing sida lokali be mayam sa ayam na valley de ngak dani aduga foreign khulai phagali bi su valley gi ngak dani hai bi ai maram di ching dagi di khulai phawagi nagagi oigira kulai phabagi project ya leite kam seng na ha ko aduna ngasai gi angle amam ne mase ngasai gi ching dadi khulai pai ba sing dagi phong na khulai pai ba ya ba log agency sing na mating khara di lobra hai base ngasai oda mai phone jo hai bi gre khara di lobra hai base khoi ching na da ngam de base ko sing da ngam de aduga khulai thadok ba khadana di solution di poroi ngasai gi hoi ogano se peace no mai ma ton dei la oi hai ba taraga su khulai thadok pa khatana de mat kan poroi ba khulai pai ba sing na political movement tor pa se masi politician jing na masa na gang na thing bam change moina ngasi ba da political movement tor sing se ai jom chok thong na bi ge ko mai tei ga tane ba sida khulai pai ba gi ma ton da political party lai tri se no mai ma ton da political party lai ta ba se mai tei ga tane ba ko mai tei bangan ga ru ne ko ani ji di khulai maton da political motive lega separate admission o yeda st demand da noi maton da yausal lakwa kaim leite ba sida party kun sa mu le rising day no mitu da sai gi india na khoi da loy langak sina namsal laga maitai purusi muthana ba hone ha de haram bai aduga akoina lingaki ba political party du bo ticket pi wena chithi rakwa maitai gi laloba am tlai bra ba leite ba ko si khang bi ba ado kugi da di kamai to ge da ngasai political agenda ama separate administration do pagna ba even npf ta su nagagi ideology singak na ba ko handi naga furup ki ideology singa furup kai dana ba hai tane ne ko adu ma da same ge party ni mpp singa si bauda manipur ki political party ne na tribal jinau me amna recognize to te ba
for example Manipur chat ki rally myam se indigenous people loin ma ki da maksin ki rally nga dane adu metei pangan ga kabui jinau ga natna atop frup na Manipur la ga mak ta tangkhul yaw ge le atop frup na la ga lengwai chothe ai mol ha kuki frup khara ko punna indigenous people Manipur kan na releasing je metei ga tana metei pangan ga beli de ta ba tribal khara ga khakta chat pa dong na ya matam na tawe sigi pochi kai maram gi lei no hai ganda khulai pai ba jingina mai magi political ideology lei to ne ma for example hoji dipuna honorable tano tidi ke ba hilaya committee gi chairman oi bi ba man honorable ji mr jiti ADC gi election to wanda hilaya committee power chakadam ni power jate aduna power chanan bi ro na man jiti re ba ko adu bu akoina phajana kupna nai na bata ga di hilaya committee gi 371 c gi power se hojiksu lam gi matang na di land and resource department ga hana revenue oramba land and resource department jiga asigi pochi ani si yet na se to kim di chaw le ba hai pochi assembly da khana si lawa di half of the tribal MLA si lawa ko aduga nuai do mna ga no ga na hojik le ba lengak sida kuki gi paite zo mar gi MLA ha se kuki zo ha gum ji makoi gi MLA sing chibu Manipur da assembly phaman na bhona da maitei amadi maitei pangan na thodang lo da bje assembly da poraga namna phaman na bhona da any condition da one day or ju phaman na bhona thodang lo da bje virtually attend on bje di sigi image ne so akoi gi marakta Manipur gi irang seng sai habi be khulai lokot pa kot pa aduna loi ya roi hai sai ne ko si loi ya roi ha gi achoba khudam ne ba even akoi gi logi mangga ta da leiba 2000 kenogi census 27 census tawdoi tawise sisu Assam da matamdu da alpha gi kariga irang leidna yaithoi Jammu Kashmir de su yaithoi akoi si de su hoji even MLA mauda assembly manung da phammaga yaw ngam da bijida kari do bagi census tawdoi no SIR tawraga mikok thi ne mikok yumkok thi ba ori census hawrabne aduga SIR ga census ka mari kem leina de NRC ga su mari kem leina de only West Bengal da hoji ngasai kaya ne ko only West Bengal da SIR se kenogi type ta BJP ga Trinamool ga mungna badegi ko ngasai gi NRC gi type ta citizenship thigalak bai khanari ne ba West Bengal da ko aduna SIR tawni ko ni hai bai harau ni ai gem leithe ba akoi hoji lak to ba kwai chaw challenge se khulai bai ba asuk yam leiri ba mi kidnap tawga mi ga ona na ba negotiate taw bangam ba adugi barrier du bu lenga ki oiba law की agency सिंह पुलिस सिंह आर्मी सिंह खुलाई पाइबा एजेंसी कनो दे के अखोई की कनो सिंह के हेता एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसी सिंह मखोइना ngak pangam da condition du da khulai पाइबा असुगम लेबा नोंमै पाइबा लोखत प लोइद्रिबा इरांग असुक लेबा जगह सिदा सेंसस से कमाइन तो ना एसआईआर से कमाइन तो होन्दो नो आइबसे सी अखोई असेंबली ना आंसर तो होतम नेबा सुगुम्बा सिचुएशन दा इरांग लोयन गे हाइ तागदी assembly se am legitimate oiba mongda miyam na ta ga ya mongda leader je leader amoina react to bom change ba si class na te ba akoi gi sumaina ke hani ko meeting ma phamma ga akoi webinar sana na te ba sida assembly je webinar na te ba ko at least one day oiga ga su aruba meter mayam kana te ni aji ge ho nangi nemsa akoi gi nemsa ki gain honorable sina RDNPR ma on pi re ko akoi usi yam kana sauri je akoi na German road sine ba na tra aduga RDNPR si imphal manung dadi akoi kan oina ubai wani akoi na job card thabuk su boina uwane RDNPR si ching dadi lambi semim ne ma di ko khun tu khun connect tawrim ne ba aduna hayeng RDNPR bang na pai ba matam ja si loirak pada chingi kalai da kari lambi develop taw mi Chochan purom dagi akoi na government gi aya ba yaudana tawgi bajing no kai samjalami kai toram ya de hayeng ko na khang kani adu akoi na government of India na akoi Manipur sida community yana na ba khona bada singi ba oramdi ai but akoina somna kan da community yana na ba leigi ba maitai na lujing ba naga gi ma ga kuki gi ma gana deputy chief minister oibiri belengak se ai di masi lengak se ta di sawk budi ai ko adu some kind of trap amada koi thure aduna trap ta thuna ni hoji litan gi thodok loiba gam de je Chochan pur gi wathok loiba gam de deputy CMP ba ta ga su virtually adum yaw lei mamang na su yum mai thani kho ni na LM khokte gi yum thuai ni kho ni na rally chasalam bani group amana hoji kukin bina hoji local labor role je
sisu kitang theng male kitang ngan na kuki in pina organization macam sing do wanganga no noi legitimate oi de guys ko to ITLF kai do khoi hande una haire na lan manungda tholok po organization na kuki in people dominate to hon bi no na khoi hande una haidro khoi na akhoi UCM secretary na khoi myam haire na kuki in biga historically akhoi Johnson ne Elamon Johnson na president oi matam da Manipur kai bi aro na chatli ni kuki in bi yawi ni amesco na 1990 swaida 1890 da miko foreigner masing thidok paisida sign doron ma midu maitai oram da su ko matam du da tn hokip se ma amsco ki general secretary pham pui ba ko written document di leite adu bu pui ba aduna ngasi thoi ba kano se lan gi mong se thaina khoina matam du da 2001 jun tok pa matam da ILP demand to matam da uram se foreigner haiga khoina uram se non manipuri mayang ne ba Housing Akoina Uriba 2025 the foreigner Haitari illegal immigrant from Myanmar never. Anigi Chai Taragi concepts a Keneva. Langelation have one of the Nomai Paibugi Matunda Moron Londo political parties. Masila irrigate community ideology da Adum Legani, Pava Punba Torkani, Aduni Aduga, and Tanzania, Manipur Legasi, Tanganamapan Kalani, Nangi, Nupimzama, Ozanupima, Namzal Laga card, Pugiwa, video, Adugumdo. Sengdokani SP dagi DSP kanwa dagi DG dagi IGP LO dagi sengdokani sugumba situation je lehening de IGP LO singdo toina press meet torga prajada sugumba kuki gi kari gi abphag re khot kre adu tawre hairaga di update tawani nge ko miyam da logi oi basi step lori si tawri hana LO singduna loin order pai bi riba IG miyam duna punna phamina ga update tawani magi pamjabadu lei lengak se mating thokna center lengak ta akoi Cookie Deputy Shema Nagama, Payalaga Maitana Litorgadi, Akoim Ahumze Kaneroe, Yasanova Purpayagani have a Mamido Tanzi and his mind them say. Yamnoisi, Lady Blingas in a hunting tone tabuk to be to Muna, Waroshin Puratangai for the Avoni, Roy Buena,